V sezono kot ponovni novinci vstopamo z željo, da si zagotovimo obstanek. Mislim, da smo v pripravah dobro oddelali to, kar smo si zadali, in z nestrpnostjo pričakujemo prvi krog. Priprava poteka v miru, podobno kot na vse ostale tekme do sedaj. Nujno je, da se prilagodimo nivoju, ki nas čaka. Nasprotnika smo maksimalno zanalizirali, se na njega tudi zelo korektno pripravili in verjamem, da bomo odigrali eno dobro tekmo. Menim, da je osnova bila že zelo dobra, menim tudi, da smo se pravilno nadgradili, predvsem v smeri, v smeri kadrovanja, kjer smo bili najtanjši. Dodali smo tudi mlade razvojne igralce, kar gre z roko v roki z našo politiko, in zelo sem zadovoljen. Očekivanja su da idemo najbolje što možemo u sezonu i da u toj sezoni zadržimo ostanak u toj ligi i to je to. Pa prva tekma je uvijek najteža. Uopće nije bitno ko je na drugoj strani, ko je protivnik. Moramo se dobro pripremiti, a Radomlje je sigurno dobra ekipa, već godinama su u prvoj ligi, a na nama ostaje da se dobro pripremimo, pružimo dobar otpor i nadam se da se vratimo doma s 3 boda.